Shape the world dari Yana Kiroya. Yana Kiroya kain Decos of Hope mayon Samoa. Mayon jabe Samoa. Aria wo na baka no na ringa po ngayo te songra. Ike sawa Kiroya na no narawan ni memetin na no. Ayun na kami ori kung kwero corona in kan yon panan Hope Radio from 89 nara Facebook live on kwero corona ira. Dari kinam radio yon panan Hope Radio from 89 na bende nga po ngayo ya kami ori kami menteta pa na kamrona imeye tanong ora. Sawag na no narawan memetin na no ngayon ka nakamta ko pa iya mi memetin na no de nga po ngayo rita kinako pa yakatanga na be may nanon na studio mayon ko po. Though
see is a smile. Not knowing the heart that I broken. He gives me strength to heal. He'll understand when all I can do is cry. He heals the hurt when no one can see what's inside. And with me, I know he's still here, for he'll understand when no one else can, for he'll understand my tears. Oh, and when the words get in the way, I know he's still here, for he'll understand when no one else can, for he'll understand my tears. Yang kan ti meme tinano to wana ri ko so ta ko te kana. Ya busi ko te kuna restom pa kana kurawan na rapong. Na kami ori ko kire wa hemen men ta pa ni corona me yai. Ayon kan na meme tinano kana aro na pa ngai ayu ako na non na ko at sista sto Mariana kriya kan de glory for me futen. Au kan dani nga pa men kuna mayu na ngani ko te ko kurei. Kana ko ta ko patawa sa ki ngai yan. Ko mga pun data ki ken comments. Te akan kuna maro ko ta ko pa meme tinano ri na punin kana korawa ampong ayo me ayon kana ri yari neya ki ayon kana ri ya ta au kanda ni nga pa ngai yaro ko kwa kana no na sto mi pukinde nga pong tamero ayo. When the storm raged about them, the disciples were afraid. For the waves were high and the ship was lost. They could not find their way. Then they awoke the Master, saying, Lord, please save us now. He rebuked the winds and the sea, and they all wondered how. God sees the storm from the other side. He knows the lessons learned, and just beyond the clouds he sees clear skies. He speaks peace through the raging storms when peace could not be found. He already sees the rainbow When we see only clouds.
men de nan wan de songra ya karo koiran darata ya itira roi wanu ayon panan Hope Radio FM 89 tenga bunga yo ayon kan de nan wa to wana da te kana meuri de sakana ko pana Hope Radio 89 kota yo kan kana ko te kuna de te kina Yesu yon meunga pa katikirawan pu si to tamoyeta no kina na ko kiribes o ipon ngaira ni kapene korapa ona kami ori ko merite tamulio lo men nam tapa no corona imeye na non tenga po ngayo kanaro na payay rom ngongora ya kami ori ana bente nga po ngayo o ya kina pemaningan kami ora po sito tamoyeta au kandani nga paya pe angkai ton check-in imain kibena kimain tokaran dawan kibe nikaya nga nangin na bena kiribes ayong kano kunam tegi na Yesu au kantani nga pamen nam rin ayo anangani ko to kukurei nanon nam tay ngongora ori kay pon kawotawan irian panam ni kategiroy na konpum inanon mga kiran na bena kiribes tangay na ayo. Ikantay kinang aran Yesu Nagoya ameta nikabane Yei terawi ke komena yai Tai kina Yesu Ikantay kinang aran Yesu Ni karo ko aurua kintero Sakaru ay te kanta ninga Taiki ni Yesu Aram te maka, aram te meuri, aram te Kururui nono, au kotantero, Ikantekin na aran Yesu Yon te meka tero awata Nakuya kero akinanoya Tekin na Yesu Aram te maka, aram te meuri, aram te Kururui nono, au kotantero, korabatya Aram te maka, aram te meuri, aram te Kururui nono, au kotantero, korabatya Taikin na yoni meunga Oy sutani kawai Takaru ay Yesu yoya ayaw ni pede Yesu ina usu o napunte kina aran Yesu Tekin na yoni meunga, ay sutani kawai Kakaruay Yesu yoya ayaw ni mede Yesu inauso o napunte kina aran Yesu
tekina aran Yesu ntapo ke menayai. Men kuna mande songura harata inkai wapi me wote minis na kun jabar waiwa. Na mga wowe kung kanin te memete nanu ato wana ayu ata ko te kan te memete nanu ayu. Meuri nara we Yesu Kristo ta yo kate kuna de thank you Lord for your blessings on me yare itai me pu na natapon makuri o nasira re yoni kunau. Papanara ne pone pona kon naswara kaya mga nganira na petangai na ayu. Nakameuri ko su tiangiro inano na wante nga po ngayon apones kaya kakawag ba ntay na ko sinaususin ni karapara pa na konti aswa kaya time to nanganganira nakakapaya ka saki ko na natay nakakapaya na pa ka ariri kirura na nung tupong tuwan na may tuwan na nga po ngayon tuwan na may bukon na nakakapaya kung kuwero korona yung kanya nga po ngayon punti kay kinimeyaw na pa yung tangira tay kay kinimeyaw ari time to nanganganira wante pa yung sinadyan kakarapara pa yay saksi tay kay kinimeyaw te songura me nsi pangare ka ako kanarayan may ngaranda ngay nayo rapunan rapataray nanon de nga po ngayo awara makuri ariyanganira ikesina na may kinaya ite may auroy nanon petara kay nanon naraw suwe ka ako mengen nanya nakamewru ko rigisu o ya kamewra na pekain na be mare kware isi ko mengaye nanon de nga po ngayon kunami ya thank you Lord for your blessings on me o yek na pemani nga yakan nasmi yon na benen kunaw ya kamewri na pente nga po ngayon kanaro na pa corona inte nga po ngayon rona na pekain na be manasim ya kamewri kami menpanan Hope Radio FM 89. I struggle alone, and they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing. How I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof above me, I've a good place to sleep, and there's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes they're not new, and I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Y'all sing it with me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. And I thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above. I've a good place to sleep. I've a good place to sleep. There's food on my table. There's food on my table. Shoes on my feet. And shoes on my feet. You gave me your love, Lord. You gave me your love, Lord, and a fine family. And I thank you, Lord, for your blessings on me. Sing it one more time. There's a roof. There's a roof up above me. I've a good
me. I've a good place to sleep. There's food on my table, shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Men na memedinan wan de songra awanda ni nga ba ko wag roy na nun de nga po ngayon ko corona yon panan Hope Radio FM 89 de memedinan kan na to wana ayu eta te kana tayo ka de memedinan kana kumawa ya busiko me ko katanga te kuna de thank you Lord for your blessings on me pa wa kaita na kontiaso e kinte meto na kawakin na ko me puo na siu narata pa ka ko rega smena ye ko pesin dapat memedinan ay bugina bayas pasan tang memedinan ayo esta po memedinan mere may may na kiyan kan na mga katanga ni kiribes aw kanta ni nga pa kupun kukurey na peyay kay yung kanya mga raira kinikiribes siro yan au sugutoret sinabi nga orang kan te akante ko na yon ni kiribes harakara para pa enate meto harakara para pa na konte uwi na nakakawakin hori kay pun na nakakapaya na koiran tatab menira na ko mera usu ay kakakokoro yan petara nakameori ko ken nakameori ko tare ma selewali mendeta panu ko corona me yo kanaro na corona na pe musu kan na pe manasim ya kameori na pe na wante ngapong ata mero ayo Ataku pakai aro
Sinakakarapado wen tayo na ko na nakakapaya te metuan ako o na ko minanun tapong tuwan na metuan na te sangra. Aratay ngay te puina te minis na konti awar wai pon si te puina te minis sa ayaro ko na pento kinarawan memetin na no. Ipon roy ruway one day nga po ngayo. Mengen na ka yesway mo po ruway pon si te puina roy ay pon si te puina ra minis kinikiran na ra minis te sangra. Ngayon na te metuan ro ni ko yon ken na ra memetin na no day nga po ngayo kay nga na taramo ni mawa urain. Na mga katanga kung na meto ko ranayo. Pa wawakim na benanon, tiyawa ni memetin na. Mate taurai ni Fukushima.
bonai Ake ate sa me bonaki ga poaki Ai pona nganiko pampai nei daki kona kita taninga ya kita dika Tare pona koina Oiro koyan ditai wala pundo ko yung tatay sa tarpon Tare pona koina tarpon pai ka kukureng Yai te kora kora Mini na nonderai Meirong te atua Hai pata Si te me Yesu Yang te tare pona yo Tare pona koina tarpon Pai ka kukureng Yai te kora kora Mini na nonderai Meirong te atua Hai pata Si te me Yesu Yang te tare pona yo Si te me Yesu Iko na tete me Jesus O te me Yesu Yera pa kuna kuna tete me Jesus Si te me Yesu Benin kuna Yang te Tare pona yo Sibenin kunante me Yesu yon te tare pun ne yak kapuaki. Amen to kunante songra ya karkoira narata ya puro irwaiwa. Kiero kona pero yen togin arawan memete nano. Kai kanga aki amwa angkai arawan ara memete nano ga kos. Ayere ida ubata sinang katogi na pe kai ya pun puro ya ratai nako nara program makemina. Mengen nana imana nakiri ka ko nakarapa ko mo ang kwero corona ikwasan nusin rona hindi nga po ngayo. Yon panan Hope Radio Family tinan memete nano ke susin ngoraya kinde nga po ngayo. Ang kweri to corona dari kinam radio meto aki amwa memete nano ikarapa ko na pe kai corona dari kinam radio nungongoran memete nano aki asasa aki asan katanga kinanon te nga po ngayo. Ambes sinda pa natikiro ni kiran na miyawa ke mina ro Maria San ron ko nanon te awan memete nano ayo on mga ron ko ni karoko at tetawano uteran te bime wo ay kina mga kiri ka kay merarikim puninga itatake piriyam. Tikiro idi sa mga po mo. Pois se